Nga California I saute. Le pa ia lava leo le komiti o le autoina. La tōlo o ngā lulue. Fai au wao. Ti a kono ma le lo le tātou fale. E watu le lima o le whaatalofa. I le swafu man malo Yesu Kiriso le ao le matanga luenga. Ma le tātou e kālesia. God is good, people. And all the time. Le leile tua. I te mi uma. Ono le masani o le nei malae fe o fo ile alofa maleanga le leo le tua. Let's turn to your left, right, front, back, anywhere. Greet everybody. Tell them that God loves you, and so do I. God is good, and all the time. And le leile tua. I te mi uma. God is awesome. Let's tell everybody. O le tapo inga I le tua. Let us worship. Pe pese atuia I le li le pese fou. O lona vi inga mai tulu inga o le lalolangi. E le eiso na ngā taanga a wae whaavavau lava ia. E a whio atu le ali e peo se toa. E peo le tangata tau na te whaatupuina lona mai le ngā. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Give glory unto the Lord and declare his praise in the islands. Praises and glory to God. Let us pray. We stand in reverence of who you are, truly amazed at the mighty works you have done throughout our lives. We sing glory. This matanga luenga uplift praises to thy mighty name of Jesus. Holy Spirit, our counselor, tutor us as we go forth in worship. May this service unveil our grateful hearts to you. Lord Jesus, we pray. E fo mamatau I la wafio le la lulangi ma me umalava o iai. Ma au fa le loto I ngā luenga silisili ese wa e tapena. I le soifua ma lo mātu wola. Ta malo fai. Whaupenga ina I mātou e lo wanganga pa ia. E tāpa sāi le nei sauninga wa mātalia.
ia maualunga le viinga i lau fio. Ai au wala mai mo le nei matanga luenga ma lau whanau i Samoa. Le manuia ma lau file mu. Ono Yesu ke riso lele i whaola. Mo mātou tatalo atuai. Amene ma amene. E mua na o whaatulau watu I pa ia sausau ngatau le nei tāpua inga. Le mamalu mai o le au whainga luenga le tua I ta mao le matanga luenga. Sunga I whenga inga mo lātou wharatua. Le pa ia loa loa le tātou matanga luenga I a wao. Whaapea fo le mawhitanga tinase I o ialo ma whanau. E seu lilia fo I ma whaitete wae. Sa moa la vai o le au mamala. I le pa ia ma le mamalu I tupu mai o le tātu atunu. Ta inane foi le mamalu o sa moa wa poto. E au na o whatu lo watu. I ama nunu watu whatini o whatau sala o tau pa ia mo tau sa ia. Ono le wha moe moe le nei tai au. Le e to mua me uma I le tua. Whaaftai I le tua mo le nei lau lau le lei. Wana te pena, ina ia toi au fie ai le tātou matanga ruenga. Ai le tātou alo atu, I le wha moe moe le tāpua inga. Le ia le tu maina, le ralatai atu le au whainga ruenga. Le soifu aufo, le soifu tautua, o le mamalu o fita tuai. Le pea na iai le nei tai au o whailongaina. On the Veterans Day. It is with great honor and the privilege that I humbly ask all of our veterans in this house, in our Matanga Luenga, can you please rise? Sila silane Matanga Luenga, tu fatasi o to ao mo tātou lima, whaafetai. Alala mai whaamalmoli. O mauma sui tūlanga sa ma fita fo. Ai leo la fo atu le whaaloalo I lato. But let's praise God. O le avea ia leo whai pesi o le nu. Whai masui o le mātu pulenga. Ia. Alanga mai se vi inga mo le tua. O le pese, o saunia leo whai pesi o le telefonu.
mea nā tangata ma le tua. E le mai loa le teimi e urufi ai maasi ai oe maa u le angango le tua. O tātou tu vai mai se vaenga pito sili na tāua le tātou sauninga. O le talia ina o le anganga ae. Ini avea ma vai ma lima o le finangalo le tua. O le atu lai atu le whailautusi o le tātou mtanga luenga. E tō lau atu, suafo i latou. Ia le wā ea se finangalo, e fia tau tua ma au auna i le tua. E ala i le tofi o le ti akono. Whaatasi e manisi o le au whainga luenga ti akono. Ua ma e o na wha uai le latou tofi. Lau sunga le whailautusi, ngā foa pulu. Whaftai mo le awanoa. Lau sunga le teitai. Tu lai mari whaaloalo i le mawalunga o le nei sauninga. Whai tātou te muli tai le tātou po kalama. Ia peona sauno ina le teitai. Te mini newa tō whaina mo le whaunga o ti akono. E tātou te le io atu lai le awha moe tāua. E fia whaalau i loa atu mo monisi o fionga i ti akono. Ia na whauina whapulenga. Mo le sila fia le tātou mtanga ruenga. Whatasi e minisi o ti akono. E fia whaunga ina le tono le tātou mtanga ruenga. Ia e peona pasi ina le asona nafi e lau whalitofinga. Mole avala wina suafa. Se i tūlai mai luma nei. Se i sila mai moa le mtanga ruenga. Whai e sea, taliulu, mai le karesia e le AUCC. Le i tuau tapu siaki, mai le karesia United Samoan Church. Fofonga o lii, whai ngā me, tiri aia, mai le Kalesia le United Samoan Church. Le Vine Malaki, mai le Kalesia le USC. Tai Apo Ripley, mai le Kalesia le Tenafou. Nofo Aching, mai le Kalesia le Olafou Long Beach Mumua. Tau veve Fuamatu, mai le Kalesia le Olafou Long Beach Mumua. Tu manuvae se vaitasi, mai le Kalesia le Matangofia o le atua. Nisi o fionga ti akono, pe ona pasi eina le whaletofinga i le sonanafi. Alo alii, mai le whaletua i Samantha au fotu, mai le Kalesia le SCC. Whanonga pito, mai le whaletua i Susana Asam, mai le Kalesia le SCC. Tui Samoa me alofa, mai le whaletua i Whaifili leo, e Kalesia le whalinga o le alofa. So i ai moa pisone, mai le whaletua i Asiae moenga, e Kalesia le whalinga o le alofa. A ngā lofa to ia e Kalesia whalinga o le lofa. Malutawe o te maa mta ngā ruenga, loa mta ngā ruenga i ona whale fia. Ia whionga ia i te akono waufu ina mailo latu soifua, sa whauina, whapulenga, ia mei se fo i sa pasi eina lau au whale tufinga i le asona nafi. Malo whalalo. Lala mai lalo whamun mole. A whai e tanga i le tātou po kalama, tō lua ni uso e Kalesia wafo ina mai le soifua ma le ola. Fia tautua mo le atua e ala i le tofi ti akono. Ma ua uma o na pasiam whamaunia lau whale tofinga i le asona nafi i la ua ia. Ina ia whau ina le tofi ti akono.
Me le wala watuai le ngang whaaloalo, e tina e kalesia ia Glens Fleur tui me le li whano, e kalesia al whalinga o le alofa. Ia mai se le to ma ia Sayan, ma le whaitua ia Wainet, se mai a vivao, mai le kalesia di United Samoan Church. Lau sunga le teitai, ma walunga o tau maa le mtanga aruenga, ia mai se foi le moli mau le mtanga aruenga ilo nao te lenga, ia fia tui nātua i la ua nei, e whauina le tofi ti a kono, ama lau whaalo alo. O le a tātou sauri atu mo le whauino nisi o ti akono ta mama tina peo na iairu manei. Ke riso wa alofa mai le ka le sia wa fo ina mai e ia ia te ia whai mona ina ia tuina atu o ia le ka le sia matango fie. Le aiso na ila po se maanu minumi, po se tasi mea whapena, a ia pa ia ma le po na. Tasi le tino, tasi fo i le nganga, whapeo na wala wina o tau le wha moe moe tasi, wala wina ai o tau e tasi le li, tasi le wha tua tuanga e tasi le papatisonga, tasi le atua le ta maa fo i leo tangata umalava, o le pule i me umalava, o le uaiai me umalava, o loi tonu fo ia te o tou malava. Au ia o mai a te i tātou tai tō tasi le alofa tu noa, whāta tawina ma le mea fo e fua ina mai e ke riso. Na ia tu ina mai fo i nisi e whai ma apostolo, nisi e whai ma perfeta, nisi fo e fola fola le tala lei, nisi fo e whai ma leo leo a toa ma wao, na ia wha ato o toa ina le au pa ia, la tau te whai enga luenga au auna, e atina ena a ele e kale sia o le tino ke riso lea e matalasi le alofa a e tasi lava le anganga ia e matalasi foi faiva a e tasi le ali ia e matalasi foi mea mamana a e tasi lava le atua o lena matuanga lua i mea uma i tangata uma lava o lo ese foi ona tufa ina mai e le alofa tu noa na foi ina mai a te ito atou po le perfeta ia whāta tawina ma le whātua tua. Po le tia kono ia whaia le whaiva o le tia kono. Po le awao ia awao atuia. Po le apoapoa ia apoapoa ia. O le whai mea e whaia ma le mata mau. O le pule ia whaia ma le whiringa. O le whai mea alofa ia whaia ma le loto fia fia. O le nei o te aio iatu ia te outou. E o tau sāwa vali e tusa ma le vala au, vala winai o tau umalava. Whaia ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le ono sai. E o tau whapalipale le tasi ma le alofa. Tau ma whai o tau an tāofi le loto ngatasi. I la le anganga, i nono tanga o le file mu. O leo le a, o whai tau inatu, ngaluenga le ti a kono. Maluenga ia ti a kono i whaali leo langa kerisiano. O le a mio atua ma le tu mau le wha maoni. Ia whaia ia lana vaenga le wha mao popoina o le tapua inga whaitele. O loo fola fola atua i le wha tua tua o lana e kālesia. Fontanga o le maftanga le wha fowina ai. Le usi stai lo nari. A meise lava le nei le ausoe. Ia wa i ngaluenga le kale sia o le au natu lea i le lau aipa ia lo tātou ali. Ma le tausinga o le lafu ma moe i tutonu au lotu. Ma ia vea o ia ma utou ma tai whaatun tonu le ngaluenga wha le tino le kale sia. Iai foi i tātou e whai masui o le kale sia. Le nuu i le ngaluenga lau tele ma tangata o Yesu. Ma le mele leo te fsiri atua ia te utou le nei tai au. Te siri ia tau te whaafafonga mai ai, ma tali mai. O watou tau tino atu ea o Yesu,
O ia o lo outou alii ma le whaola. O outou tali tonu ea. O valawina outou le atua. E ala I lana e kālesia I le nei tofi ti a kono. E tau te fola atu ea ona o le atua. O lo outou soa soani. O le outou whaia. Le nei ngaluenga ma le mae le ngā. Ma le wha mauna. O le outou tali mai. Wa mātou tali tonu. Ma ua mātou fola atu. Laire, le aufia whamolmole. Pala watu I le sunga I le. So ina ia sui tūlanga. Maise le fionga le te fono. Ma te whae lima le sunga to ina ia sui tūlanga. O ia leo la whaia le titalo le whapa ina. Tata we for matalo, let us pray. Ile nganga whaftai me mita nganga paiai. Wa lewa mātou vaia wharinga o ngā rue ngā lofa. O le musmusuina o loto manganga o lau whanau. Ia ofo nā tulo lato malosi a leola. A wād whi au mani ngā ruenga. E whāsino I le tala le ala ia Yesu mani malo. Tono awe kāresia pulenga mta ngā ruenga. Ai me se lava le kāresia o au. Whāftai le atuai. O mātou mori mawina lo wala au pea la fio I lau whanau. Ina ia whaonga ina lo lato wola. I so se wheau, so se ngā ruenga. Ina ia tupu maolo la pea lo whinangalo. Le ngā te tonu kāresia e whapena fui tonu aika. A lui fo ia mo I lato lo tilo mata mai. Pe whape I tūlanga lola o foi natu. A wālo whinangalo le tuai. Al mātou te talo le tuai. Pe lava ne silafia o ngā ruanga ofo. E lea se mea whaingo fia. Mo mea lava au ona tia kono nei ta māma tina. Le so ni sidi ala le maftanga lo ngang. God, our Heavenly Father, we humbly ask you, give them peace and joy in their hearts, so they can serve you diligently and faithfully and honestly. When they become overwhelmed because of the task, open your arms and bring them on to you. Give them courage. Teach them how to be patient. Guide them according to your holy will, so they will understand your calling each and every day. Bless them each and every day. Bless the church they will serve, the district and the region and the mother church. Bless us today. Far more tanga luema. Holy Spirit, come and fellowship with us, so we do everything according to your will. O lava o mato seleri. O lava o mato tama e tumule lo fa muti vale. Avea le muti vale o lo fa.
e whaamanga lui nai o mātou nei tangata. Le mātou te talo lea wala atu ia Yesu. Nei se ioi le whavavau lau. Amen. O le a tātou i fō matatalo i le atua. Lo mātou tamae o le langi. O le atua lava lawa fio o ana nafi o le aso mai e lua. O le atua lawa fio o le malosi. O le atua o le mataisau ma le atua poto. O le atua fo i e loto loto i ma awai fatasi ma lau whanau fatutua. O laua fio o le alefa ma le omeka. O laua fio mai lava i le amatanga ma i le ai lava so ngātanga. Vi ia lawa fio o na le malosi ma le ola wa e foa ina mo lau matanga luenga. O taitai ma tō tino uma, ua mawhai o na awai fatasi le nei tau au fianga. Malo pule, whaftai le atua i lo tau a awina peo le soifua ma le ola o lau whanau. Lea ua mawhai ai o na mātou aleanga fatasi, i nei no foanga ai a fuanga ma whanotanga lau matanga luenga nei. E uile iai o whanonoanga i nisi o ainga ma tōtino le nei mafutanga o na o lau wala aupa ia i e pele. Mātou te tali tonu, ma whatua tua pea i lau a fio. E te wha maise ma wha mawhana whanaina ia i mātou uma. Whamanuina o e ta mā i au whamanuianga uma o lo o e lea unoa o na e whamanuia mai aile nei matanga luenga. O le poto ma le tomai ai o le malosi wa e fua ina ai a le whatino ina o tiu te mawhaiva. O e to tofina ai i mātou te totas.
whaftai lau tuspa ia. Olo au mai ai au awhionga mamana e a ai e whatonu ma whapoto ai le ami o tonu. Ina ia le lei o mātou tangata ma sauni ni ia le lei mo lau ngā luenga e whaavavau. He vi ia oe ngangpa ia e. Olo mātou whisosoa di sili. Olo e tautoa luaina lo mātou vai vai. E teimi e taunga le muai. Ma teimi e le taunga le muai. E te whisosoani mauna ia i mātou i mea e ao o na mātou whaia. Tawa lunga le whaafitai lau whanau whatutua. Le taulanga tongi ola na e saunia. Le maliu ma le toi soifua manu malo o Iesu Kiriso. Ola mātou talia ina o le whaolotanga lea na e saunia. Mātou te mauaina ai le o la atali. Tu mawatu i lau fio le vi inga le whamanu ma le malosi umalawa. Nei se yo o le whaavavau. Ai pangalawa lea i le tele o lofa muti vale mo i mātou lau whanau. Ai wale tusa lea mala mātou tali atu i lau fio. E muli aina lava ona mātou tō lau ina atu o mātou se ma whale tonu. Ai wale vauna e sila fia a mātou wanga salauma. Malua ua le ai lava so mātou e sao matonu i lau sila whangati. Mātou ua le atu. Hawa le te mai. Wha mangalo i ai mātou umanei. A vea le toto le po naolo wala pele o Iesu Kiriso e mamā mau i mangalo ai o mātou se manga salauma. Tele ia mano noa i mea mātou te mana na o iai. Mātou te talo mo le manui o le nei tau awhianga. Mai lava i ona te tai se iau o i se au pito whātau wa. Ai mai se ai le mafutanga a lau matanga luenga o pulenga ma e kale sia te tasi. Ia iai pea lo manuia mo i mātou uma lau whanau whatutua. O nei o mātou ta māmatina mātutua. Ia whaafua loa ina pelo lātou soifua ma leola. E tau tua ai lo finangalo. Ia iai pelo manuia i lunga o i mātou uma. Ma fuafuanga uma i le angatu i le lumana. E ase ai o lau matanga luenga nei. Mātou talo mo le lalo langi ma tau alumanga uma. O malo feta wa i ma fe vai vai ainga. Wa fai nai le tele o le soifua ma ola o nisi. Ma mana o mi hai lau fisoa soani. O taua ma mala whana tura. La tau o fia ai ma matela ina ma le aini me no fuai. Hoi la tau uma o pangatia i so se vaenga o le nei lalo langi. Ma tau talo le ali ie. Ia pai atu laufa malolonga ma lave ina i lato uma. I lau mana faola. Ma lau pui nga malu ma lau file mu. Mo i lato uma. Mātou talo mo Samoa lua ma le Pasifika. Ia e whamanuia ia i lato uma lato whainga malo. Ia maua i ona tangata nuu. Le manuia e a fua mai lava e laua fio. Ia taita ina e oe so mātou aunga vale ma le whaatau waa. Ina ia whai ai pēa lo finangalo. Ai aua so mātou whaatau anau. Tohenga o le nei whona whaale matanga luenga. Ia iai pēlo manuia se yo o ilona taununga. Se whe au le tala leo le a launga ina e lau au na. Ia alu ma le manai. Ina ia tofu la ngona i mātou tai tō tasi le whaali mai o au whionga mamana. I le suafa lava o Iesu Kiriso. Le aole kalesia. Hua mātou wole mavala au o tuai nei lava. Nei se yo o le whaavavau lava. Amen.
le tua, i le pese o saunia na mātou pulenga. O le viinga i le tua. Wina tu spaia. Ona ata ita ia i tātou le sunga le chaplain. Sau male ato fui mauna junior. Tusi filifilia o le nei taeao, tusi o Roma, lona mata upu mo mua. Roma lona mata upu mo mua. Na tātou whaitau whia waiwa i mai le whai upu mo mua se a whangata mai le se folu. Tala le nei na wha mamauina le apostolo.
mo e wā lofaina e le atua. Ta ua i lātou tangata pa ia. I le ka le sia i Roma. Tātou whai tau whea wai mai le whai ipu mō mua se a whangata mai le sifuru. Wa fionga pa ia o le tātou atua. O Paulo, o le au na Yesu Keriso. Na wala awina e whai ma apostolo. O tō fia e tā lai le tala le leia le atua. O le tala le lei e winga i no na alo Yesu Keriso lo tātou ali. O le na whanau mai le a ingo tā vita i la le tino. Mātou maua mai a te ia le alofa tū noa, ma le whaiva o le apostolo, na ia iu, ina ia ana i le wha tua o le no umalava, ma ono lona alofa. O lau tusi le nei o ia te o tau umalava o i Roma. O e wa lofaina e le atua. O e wa wala awina e whai ma tangata pa ia. E ia te o tau le alofa tū noa ma le manuia mai le atua lo tātou tamā. A toa ma le ali o Yesu Keriso. Wā o sila fia mai e le atua o ia o te au auna ia i lowanganga. I le tala le lei i lona alo. E le au noa o na outou ta ua outou. Pa manuia mai le atua le tātou whaalongolongo. Nisi o ana fiong pa ia, tu mau ia te ia luna lava vi inga, whaava vau. Amen. O le tātou launga mo le nei tai au, mua tō fia i le whailau tusi o le nei pulenga, au le te waloa le tātou matanga luenga, le sunga ia peni a mino tātou, ia wā le tātou launga mo le tātou sauninga. E whasanga e o matai maunga, e o mai ai lo ufsoa soani, o lo ufsoa soani, mai lea li lea. O le launga il suafa ma malu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Tātou, wautou whafonga, tātou whalongolongo, le awhionga pa ia le atua e pe ona whaita wina. E se iau whaita wina ile. Nenga ngana peretania, mo le lalo vaoa le tātou matanga luenga. Romans chapter 1, verse 1 to 10, and it reads, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord,
Through him and for his name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. To all in Rome who are loved by God and called to be saints, grace, peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of his Son, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times, and I pray that now at last, by God's will, the way may be opened for me to come to you. God bless the reading of his word. Au maia se matua e whapea, o le ale ulou si la fia, o le isi o uso a tangata. How well do we know one another? O le alo malama I le isi uso a tangata. How well do we know one another? E le upo le atu nuu e masani ai pe a oina. Tala ngafa o a inga ni whalave lave. O na whapea leo se, whaila aunga e masi I maima. Pai o a inga, e le leia le motu o le pā a ua iloa. Ta tau na motu le pā a ua iloa. Le winga o lea la ngā upe to tele te mali I whalu polu whaila aunga o le tātou mta ngā luenga. E le leia o na mātou tau whai atu au autou mala malama I a mātou. Ua autou si la fia mātou. Tala ngafa o a inga ina ia whe malama la mai. So se mafutanga whala potpotonga a inga e kalesia nuu mafioanga. A malamalama le tasi I le tasi. E whaingofie mafutanga. E whaingofie ngā luenga. A malamalama le whaiwheau le kalesia e whaingofie le kalesia. A malamalama le kalesia I lana whiangainga taulangi e whaingofie le ngā luenga. O le whesili mata ngā luenga e kalesia o le ale lo loto o lau si la fia o lau whiangainga taulangi. Pai o lau whai ngā luenga I toi ina mwhaiwheau ma whiangainga ma wao o le alo tau malamalama I le kalesia. O tātou whe malama lama. Ma nei e upua Paulo whai tau I ai. Roma I le I tu vai ai Paulo. Le ai se malamalama o Paulo I lea e kalesia na o tala ave ma tala whalongo. Na nofo leo Paulo whai tusi. A lean tau whaafonga e nei taia. Wai mai upo lan tusi. O Paulo, au na Yesu Keriso. Wala awina e whai ma apostolo tō fia ta la il tala leia le atua. Le al tala le e winga ia Keriso Yesu o lo uali. Tupu mai le ngafa o tā vita. Se I motu le pā a uailoa. Tau mate Paulo, pe mata e tūlau ele I le kalesia malau whanua o Roma, pe mata e whesanga I ma le kalesia. Ai I o mai le taimi, wa sila fia e Roma le tangata o Paulo. Le leile motu o le pā a ua iloa. Ma nei o tusia Paulo. Le ngata whae loa lon tangata. Whae loa nā ngā waa. O le upu leo le au auna. A whae tau le leia le ngana ntusia mai le ngana e leni. O le whae wingo ina le upu. Not a servant, but a slave. Paul, a slave of Christ. A maila le tanga ngana whaingo fie. Paulo o le polonga. A Keriso.
Paulo o le polonga a Keriso. Polonga ilea, polonga mo le tala lei ia Yesu Keriso. Motu le pa a ua iloa. Mai feta lai ngā le atua. Ina ua wha pepe le lupe lunga le papa tiso ina o Yesu. Ina fo ina motu ai le pa a ua iloa. Mai le feta lai ngā lei uleo. O lo uata li ipele le na. Ioane le papa tiso. Mo outo uma o lo uata li ipele le na. O te fia i a te ia. O le ale ta malama, o le alo si la fia ma so uiloa, o le tasi i le tasi. A o ina fe malama i le tātou matanga luenga. E whaingo fia mea uma. Le aise mea e whaingata, a malama le autoi ina i whaife au toi ina, a malama le au whainga luenga i ti a kono, maftangati na, a o. E se le whaingo fia o mea uma. Pe a tātou fe malama lama. E mai Paulo. Malau ina ue whai ma apostolo. Le ito fia o istangata. Malau ina ue le atua. E ilma natu le tele o e kalesia mtangata lotu. Na al whai fe au e whai al tofi o le vala awi o le au auna. Na o le au whai ngā luenga o e wa o tawina o e wa wha uina o e wa wha paiaina. La tau te whaia le whaiva. O le fola. So mai le au soel mata ngā luenga. O lau fo i le nā. Ma lau ina i tā ua. Tofu i tā ua mō tā tofi, tofu i tā ua mō tā tiute. Tofu i tā tau mō tā tau whaiva. Wha soele atua i a te oe ma ua mea lofa mata leni. So o se hala i ma whaina wha o ngā mō le atua malana ngā luenga. Le alo malama i lo uso a tangata. A whai e whai ngata o na tātou malama le tasi i le tasi. How well do we know this communion table? Matanga luenga, California i saute. O le ale lo loto o lo sila fia o le lao aile. Na o se mea whaatau nuu ia sa wha mantunga. Na o se mea na o na tātou o mai e whaatino wheinu a ai. Umal wha mantunga, umal mamalu, umal pai. How well do we know this communion table? Motu le paa ua iloa whai mai upo le lau lea. O lo tino ua wha mo momoina. Motu le paa ua iloa. Le au whatua le au kerisiano, le au whatua natali tonu ia Yesu Keriso. E leo se areto. O lo tino. Wha mo momoina. O lo toto. Wha malingina. E leo se waino se whengainga fau. A o le hipu o le whengainga fau. Ma ngalo oe. Ma ngalo hau matanga luenga o le fesili. How well do we know the communion table? Motu le pa a uailo. Matanga luenga wa esi la fia. E leto e tau wha matala talaina. Le la o ailea. Le foi la le a tātou sauni. E a ai ma whenu. O tau tau mamafa mo tau tau sesami. Mātou a ai ma mātou whenu. O na ngata ailea. Tā lofa i le atua. Uma o na. Mo motu le pā ma whai loa mai. Ai hei foi le isi upo le atunu. E tala whiangai. Tātou lau whai ngā luenga, tātou au nā le atua, tātou ti a kono.
tangata lotu ma tangata whātua o le tele o le tāau au nanga e tongi le moa a eu le afa. Le lau lea. Le atua le tamā le alo le nganga pa ia le i ua le afa. Na tongi a toa. Ao ai oe maa. Tā te manatu ai o le tā au nanga malau tau tua malau au nanga tongi le moa a ufi e ule afa. E mai le upo le atu no. Sa afa aoti le utu o le whai mea. O lo utino, ma lo utoto. Ave uma. Ma tā ngā luenga. A mata mai ia i tātou le au whai ngā luanga. Le alo si la fia. O tātou whi malama lama. O tātou si la fia le tasi au auna ma le tasi au au. O le mānei o le fina ngalo o le antua. There was no hidden agenda. When he said he will give, he gave. And he gave it all. Tātou e tau mate, e tau whaitau, e tau fuafua, e tau mānatu natu, pe ave lea, pe ta aufi lea, pe ave lea, pe ta aufi lea. Mata ngā luenga. Toi manatu a i le lao ailea. Ta apele tau au fia le mata ngā luenga, nei tau sanga. Lea ua motu le paa ua iloa. Toi foi atu ia o tau e kālesia ma ngā luenga o lo ngā lulue ma o tau tautua ma pūna no wai. Toi mānatu natu ai le lao ai poia. Le atua lo wata li pele. Fai maila na feta lainga o lo tino na faa momomo. Mo o tau o lo toto faa malingi. Faa maangaloa o tau angasala. Ele i ua le afa. Na tongi atoa. Ti ngā le sa taulo na matui tui o fao. Le ongongo le pale i lo na ao. Ai mai le feta lainga le alo le atua i lunga o le sa taulo. Ua taunu. Lo te mai. O te tui na atu lo nei anganga i au a au. A ua tuu mai e Yesu mo oe ma. Le upu a le tasi o le wha mantunga. I au tau whaia le nei mea. Ma wha manatunga i atea. A wana i whaia mo le au profeta. A wana i whaia mo le au apostolo, a wana i whaia mo Iutaia, a wana i whaia Moses. A auto whaia. A auto tau mamafa manatua au, a auto tau sasami manatua au, ma tanga luenga, a tātou tango fia. Ma o tātou ta lia i le nei tai au. Manatua le alo o le atua. Na mo motua le atua. Le pai le amatanga ma faa i loa i le lalo langi le faa o le tanga awal tongi le moa ai ule afa tautua manaia i ole autu ole fono talo ana leila tusi faa tonu ele e kale siao au au nei au ngot au noa ma se tutongi. Pau al mea nga lue. Ave uma. A ua mativa ia mativa ai. A ua vai vai ai a vai vai ai. A la ua ave uma mo le atua. Ave uma mo lana ngā luenga. Vala awina ta ua. Whalau tele le tala le ia Yesu Keriso. Mata ngā luenga.
Fe malama i le tasi i le tasi. Tautua au auna. Hofo atoa mo le atua. Alofa le atua e. Whalautele ana fionga. Wha malama atili mo i tātou. Pe ona wha manatu maile apostolo mo i tātou le nei asu. Ia tongi le pā a uailoa. Manuia le tanga aluenga. Manuia le tau au fianga. Suafo Yesu. Amen. Tātou whai lakunga. Sotanga. Whamai o le atu nu e mapo sotanga. Tā ua lona vātu no nofo pe na māua le saunoanga le tātou toto. Relationships. How well do you know your sisters, your brothers, your neighbors? O le atu nu e wha mamalu ma pui pui I sotanga. E tausi mea ai tupu. Ai mesi ai o li I mawhaipule. Tā ua le vā. Unfortunately, le o atangia le naso tanga I le lalo langi le iona po. I ele me tau le mtaso. O le mtaso, o fau mawhale na tu whaatasia. O so tanga, tu whaatasia le wha moe moe. Le amai la le mtaso, it puts everything together. Maua le saunoanga le sunga le, whelau. Lau ai lea. E mawhai ona uwha pēwho. O le tā so lea. Tā ue I le tua le relations. He went to the depth. Ina ia toe mapo sotanga. Si le whanga mawalunga mai le pa ia ma le mamalu le matanga ruenga. Ai se o tau tala le whātupu ma le whātamali o le ring. Ina ia toi te po e mai ma toi so ai. Maftanga. O loa aso tātou nofo vala le matanga ruenga. Sa te talo I le tua mo se lau le lei. Ina ia toi tu whaatasia I le tātou maftanga. E le o tamahia. Au le taso tanga. We're here because of this. Le sa whaoti o le tua le o te oto. O le o ta pena whaafile to anga. Le mamalu la inga ti akono. Toe a lona talia ina. Tanga luengai. Sila nei taso tanga. Divided we fall. In unity we stand. O le pesi o saunia na fa pesi.
tia. E le toi fia i lava. O le whaakotua mai fo i tia. E le toi fia i lava o ia. O le ai i lo tino mai inu i lo toto. O ia te ia leola e whaapapau. O te whātuina fo i o ia i le aso ngā ta anu. O lo tino, o le mea ai e sili lea. O lo toto fo. O le mea e inu boni lea. Ke o tātou tālu. Le tua sili ese. Mātou sauni e whangaia no la ai poina. O le whai ronga o lo maniu, male tongio. Na e ka pena ina ma e saunia mo le tangata a sao. E ala i lo soifua ofo ina mai. Na e polo ina ai i mātou o lau whanau. Na ia mātou whaia pēa ma whaamanatunga i aso uma. Mātou te a ai ma whainua. E whanganea me i ero mātou tama. O e sila whia o i mātou o se whanau e alasai. Na o mātou sauni atu e whaatino le talisuanga pa ia. Ma au atu i lau whio ngā mawhaia. I mafuta mai whaatasi mai mātou uma. Ina ia mātou whai ai le ne tāpua inga ma le ne sa winga mata. I le moni ma le ato o tō. A mangalo i mātou o lau whanau ang sa. Swafau mātou o ni i mame whaau. O mātou te talo atu ai le. Amen. O so pele o no le. Fa fo mai ai fa tu nunga le tai swanga le tai ko o ni o Yesu Kristo. Te o no mo mai la apostolo Paulo. Wa fo i no mo mai le li le me no tu ina atu ya te o to. Le ala va po na fa ala tai nai lo ta tu o ni. Na ia tano ai le areto. O ia whātutai, ona tofi ai. Ma whai atu, nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei o tofi masuia o to. Ia o to whaia le nei mea ma whaamanatunga i atea. O ia whake fwoi le ipu ina o umana ai. O ia whape atu. Le ipu le nei o le whenga inga fōlea i no toto. Ia o tō whaia le nei mea ma whaamanatunga i atea. Ia so umai tō te whinu mai. A wā so umai tō te ai ai i le nei areto, ma whinu i le nei ipu. Tō te whai roa atu ai i le maniu o le, se ia tō ea whio mai o ia. My brothers and sisters in Christ, listen to the instructions for the Holy Communion of our Lord Jesus Christ, as was passed on from the Apostle Paul. For I received from the Lord what I also hand on to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took the loaf of bread and gave thanks, broke it in pieces and said, "Take this and eat. This is my body that is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Whamei o mona whetalai Yesu i o nāso. Ona ia whawhetai lea i lona tama. E tusa o nei mea ana fasili. O ia fua ina fua mai mo i tātou uma.
ina ia whaana māma whaana ngaro ai o tātou wā. O le talo whaatai mo le areto, o le awhonga ina le whioma ki a kono i ato. O le talo whaatai mo le weima, o le awhonga ina le whioma ki a kono i atu i sama. O le a tātou rifo, ma ki talo i le. Tua Cecilia Sera mātou mā. Ile mai Yesu Kiriso mātou aliki ma mātou paola. O tua tāparo suapa e ni leitu la. Ona, o le a mātou wanga, e te lia lau tino. Sāpa, o momoina i ruma le sātau. O mai mātou i whanau le sātau. Mātou te whātai la o pio. Ono e manatu mai i le tangata. A wai mātou e manatu mai e le rie. A kumole atu leo ngana whātai tele. E tu waio mai e te whāwha pa ia ino mātou tangata. Mātou te lia ma le ngana whātai. Ai manatu ai no manitu ngai ruma sa tau. Na ratu ia Yesu mātou wole le wala o koe nei. Le na o e pa pomaro mātou to mā. La mātou whātai e ara i lo tino pai. A le rei tūlaro mātou ta māwhai ai o pata wā. O sui o mātou rei kana wena i mori e tuai o mātou la mga wātai. E ala le lo toto pai e whamani mine i rua sātau. O le whera i na pou. E mo mālamana lo ai mātou. I tai o rau mātou talia. O mātou talia mo mātou loto ato tō i rau pio. Ono lo rau suafa Yesu o mātou bore mkarau. Amen. O lea lava pōna whaalaka i nai no tātou waliki o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia whaakitai e pēo na tātou whaakitai atu ai nei. O na ia tofi lea, ma whai atu. I nā tango ia i nā ai. O ro tino le nei wa tofi ma sui o oto. I o to whai ale nei mea ma whaamaritunga i atia. O ia whapea fwoi leipu. Ina wahuma na ai. O ia whapea atu leipu le nei o le whenga i mawhau lea i no toto. Ia o tō whaia le nei mea ma whaamanatunga i atia. I aso oma e tau te whainu ai. Ma o le awha pēo na tātou whaia. E pēo na polo i nai ki tātou no tātou wali i whao. A tau au ina le areto, whamonvole ka opi se o tātou talia whatai. O le pese, wasa nia la whaiti.
Tino le nei o ke riso ua tofi mo oto. Ia oto whaia le nei mea ma wha mana tunga ia te ia. Kau ma whaia i ai, ma whaola i nai tātou. Tulai. O tuyo. Tau talia whata.
This cup is the new covenant in the blood of Jesus that was spilled for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of him. O le pule nei o le whenga inga fōle le toto Yesu, whaamalingina, whaamangalo i nai ang sala. E o tō whaia le nei mea ma whaamanatunga i ate ia. I aso oma tau te whēnu ai. Nā whēnu ia i ai, whaola i nai tato. O le a tātou talo. O le file mu fo'i mai le atua. O lo o siri lava i mea uma i manatu i ai. Leo ina ai o tō mafaufau. I le poto ma le mafaufau o le atua. O lo nalo Yesu ke riso o lo tātou wali. I le male manuia o le atua siri esi. Le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Ia iati o tō pia lava i aso uma i le auno. Amen. O le a tātou tua vivi atu i le tua, i le pese, o saunia le nei pulenga. O le viinga i le tua, whaatasi ei ma le au ina o le tātou fuai.
sili, ai mese o lau tau langa ofu mai le nei lalo langi mo i mātou o lau whanau. E ala lea ino walu pele o Yesu ke viso, na ofo atoa mai longa soifua, ma liu ma toi tu na ia ola le tangata anita. Au le nei tai au wa mātou, ofo ina atu le nei tau langa whātau wa. Ia wale whaale le ina o lau ngā ruenga, ma lau e kālesia. O le mātou talo se i rofa pa manuia ma whapa ia. Ai mai se o mātou tangata o ngau ngau ma le whātau wa. Ta dia mai le ali ie le nei tau langa. I lo langa suafa Yesu wa mātou talo atu ai. Amen. E mamoli tele atu le anganga o le whaaftai. Ia I lua sunga I toe ina. Me se foi lau sunga I le whai lau tusi. Ao le au whai ngā luenga ngā lulue o le nei pulenga. Ia wā foi le wha moi moi o le nei tai au. Ia e to mua aile tau au fianga le tātu mtanga luenga. Ia mo le nei tau sanga whaafono le lua afe lua se fulma tonu. Lua I le anganga o le wha maloma le wha aftai tele. Ia ono le au whai pese o le tātu pulenga. Ma lo le langi ingo o ngona vi inga. O le tatalo ia maua pēa si ufonga ma leo malie. Ia I meisi ai foi le tā leni ia au tole vasenga. Ia o le awasafo. Ma lo ngā nurue ti akono. Meisi ai foi le mamalu la inga ti akono fau. O le na wha watu ai le wha moe moe ma wha e ai a au le kālesia. E a latu toi ina o le nemtanga ruenga. Ia awale soi fuata umwhai ma le tau tuaina le whinangano le tua. E le leia le tau fatu le saunoanga le sunga le toina ia Thompson. Ia awale wha moe moe o tō whinga mo atai au. Ai sau statement na saunoa tuai lea le sunga le whailau tusi. Ia wā foi ngā solonga le tātu wha moe moe. Au tu wala watu ma le anganga wha aloalo se ilau lau tutu le nei pōtuputonga. Si le sila ne tua. O le atatu whai u whaatasi I ai le tau tinonga le apostolo. Le ona le malosi u malava. Le na whai le langi ma le lalo langi. O au whaatutua fōi a Yesu Kiriso lo na alo e tō tasi o le tatu ni. Le na whanau le anganga pa ia. Na whanau mai a Maria le taupou. Le na pupua ngā tia le pule a piutu I lato. Sa wha sa taurina, sa maniu, sa tānumia. No oifo I se oli. O le asutolu na toi tu mai ai na ie woti. Na whioa I le langi. O lo wanofo ia le tu tamatau le tua tama. O le ona le malosi umalava. O le atoe a whio mai o ia I wha masino o e wola a tomo e woti. O whātuatua I le kālesia pa ia, ia inu uma. I le ma le mafutanga le au pa ia, ma le whaamangalo ino ang sala. I le ma le ola e whaavavau. Amen. Le manatu I le nei tae au. Le au le tō soina le awhaloloa. Wa lele wa umau na velo aso I malama. A wa le lofa siri ese o le atua I le nei tae au o lingolua. Manatu fo I lele wa longo I, longo a, longo whaatutuila. I le whaafonga le atua so I fua. Lau whaal mono no ngā manu I le nei tae au o wale lau taulanga si tia. Ai tū lai ma le whaalo alo. Whai ei lau leo ma whonga o le pa ia nta ngā ruenga.
Le se sao atu ono tama ai meise lo na o te lenga. Fia whamawina le nganga whaafutai tele. Ono le tātou taulanga osi le nei tae au. Whātangi sia ai le atua malona au oi mai. Au whātau muawa le sānum tā ngā ruenga. Au wāla na whanotanga i le so. Whaafutai to mua i lau sunga le toina. Vāne mamaru o lau fionga i le teitei whono tā ngā ruenga. A meise le paia lau whai ngā ruenga le pulenga. Lea wa tā liuna mta ngā ruenga i wharumanga paia. Lea wa e lau sa saa i le nita e awa. Whamaloa o manongi mai a fionga lo tātou watua. Ta pena i pere whamoe moe o mta ngā ruenga. E a wasa na lumana i manuia. Le mātou te talo. Maua le tō whautu ma le tō whasaili. Maua le whautanga mamao. Ia e maise le tō whātatala. Ia vanga mea i sao tau tua. A wā le atua malonu whina ngalo pa ia. Ia whamanuia atu tele le atua. Manuia foi le sao atu o ta maia ni ta ngā ruenga malonu la valoa. Ia e maise au numuri au ngauma. O manuia le nei aso ma lau soala au pulenga. Ia wase ai whasili o le ta ngā ruenga mo le lumanai. Hai tala sangatu le nganga whaaloalo. Ia o le mta ngā ruenga, a whaia se tātou mālolonga pupu mo sina se 4 minute, ai se sao ni atu le whamoe moe o le mta ngā ruenga, a wale a so ma le tātou whontanga, ia mar whaaloalo.